diangen idedane. Pangkan mara pesut yang ampun ngangin ngahon pangasto gara demun Om Swastiastu. Adi jek murid TK ada negak diop migen diga masaut adi. Niki bapak-bapak, ibu-ibu sana negak di belakang ki Islamnya. Wawanin malih pisan Om Swastiastu. Pangkenten ake pangkan tiangan semangat gigal riki ida dan sarang sami pang semangat masih balik ten kenteng. Aduh, dong Dewa Ratu tumen janit yang atur ngayam beriki kegumin pupuannya luar biasa penyangkro duene. Mara negak tiang ampun abang teh, ampun abang jaje tepuk tangan dumun sarang penyangkro duene riki. Aduh, nangi wenten masih sebat yange. Tumen janit yang atur ngayam beriki nawang kopi cap jedog nogen sing tanjeno. Dan kenapi boleh kan yang atau orang ayah pergi bedemen aten jange apa buan di yang mangkin nedang bajang kadi rasa jak sakadi bunga nedang kembang apa buan ada truna di liu doh Swastiastu beli nih doh uli mara pesut yang bekumis nih tepuk si malu Swastiastu beli luang kulit nih hitam manis hitam nih gendung manis nih lang beli jomblo kayut sarang tiang dan sombongin beli awas aja aku di belakang bang poge gitu tuh sempat deh sing selera nah sing genggen aneh kan jomblo nih jakti jomblo jakti kayun sarang tiang kayun nyentana ke Gianyar tiang menduwe tanah linggah beli tanah pisagel kengkenang bantiang lakar medaya ngelasong manakal nebu kembali katara asuba pindo ngajak somah bisa kebungalo sing bajang sing tua ken beli masih kanggo sombong kan beli rayu senyak noleh hanya awas ke di belakang lagi nomor WA nah aduh jok one di sampingnya luang bodohnya cerbang sopo pura beli Mone teh bagus nih, kumisnya tipis-tipis toh. Nih man musuh udah cepok abulan kebiah. Beli. Tiang medue pantun buat beli. Pirangan nge. Beli ubi di Semarang. Hujan gerimis di ujung pandang. Laki-laki zaman sekarang yang berkumis yang merangsang. Aduh. Swastiastu ibu, oh nih samian puniki berapiak nih doh, aing kene tebal jaket nih doh. Adi jek luwung san, adi nih onyang penabo penonton di balik man pergino damun peten gini adi. Aduh dan kenapi, pemekas nih makin wenten adi tiang riki ring jagat keledunginya, ngiring sepemargan gurun di tiangnya kibalian batur. Nanging ngatan didian yang ngatur ayah mriki ngajak lantas yang nyamo dongi jeung aden laku klijani sing pesu-pesu makin yenten duduk dianget dan ampun bangun iki loh apa rai engalan pesu popo dampia iderane dijabo ini Josepan kan ido tawang ido yang selfie dini ajak tunang yangnya dong janganlah tunangan ya dini kata ye uli jauh li Badung yang pangman kan tunang dini ngayang deh menyen tunangannya tawang ido tunang yangnya nyen Pak Riko ane putih kedas tuh namanya tawangi putih kedas Kengen putihnya kedas selamnya makateh aduh jok ngelah kan engal pesu begesit kene gumi doh ada penonton dah Rai pedong Dewa Ratu ajak doang tali nah yang ada penonton pang menciri yang pesu pang menciri yang madal orang penonton tepuk tangan malah Rai tepuk tangan umur sarang sami gejiane pesu kira pesu bukenop tagih gini
Rai. Kengken. Ayo. Naik galan dulu. Raga Kengken. sepan seganggongnya semangat yang lemah Bersemangat. Kalau saja ya. Adeng-adeng undang tegeh hanya melulu di tuben gede gaya. Rai, Kengken. dumen yang atur nayah ini di pupuan sih gitu. Mun kengken. Semangat Bapak Penitia. Saja. Mari teko leuh bunter Kengken. perjani kebatnya terpal. Ada yang gabah yang Nak kurangan karpet tuh ada nih. saja nih. Yang jalan. Bang misi gitu. Rai, Kengken. Aduh, ajak paman kan wara pasu isi-isi di samping Pak Pecalang saja nih tuh Pak kedatuk yang Pak pangidang yang tua. Dong sembang papa Aduh. Rai, Kalau nepuk apa kaden? marang isi yang Bapak nih namanya. Kengken. Sengkalo, Adi segala. ada blimbing metanam, Apa tuh? klebing-klebing selakam. Weh, segadi orang itu di pura nih. Emangnya dengan ajalnya lalu Adeng-adeng, yang seliput dan terpal. Aduh, Rai, Kengken. paling sekanggongnya nyedet angsel meluh bunter. Masa ke kene. Saja nih ratu pedampiak semedon tiang Ayo, dikit. Aki. Om Swastiastu. Nih maro ya semangat. Aduh, pebuen dini domben ngayah di jadane nih Rai. Hah? Di pupuan. Au di pupuan. Pupuan bantiran. Au bandiran. Bener. Bener. Ngayah di Luang lapangannya dong. Kayaknya ada lapang jago kuro jenangnya. Ijo penyu man kalangan misi gawang sepak bola kene. Sajan nih, nang upah wayang ukon Oh, tetenangnya gitu. nih clear. Ajan punya kemarin cangnya. Kian kemarinnya. Oh, udah ngopo jaket putih itu tuh. Oh, swastiastu. Swastiastu. Nanging ada mas lene. Ada apa Kian Len? alien saya hancang. Ibu Kian. ene bodene sekadi bonsai. Kadi bonsai. Nawangi bonsai. Apa tuh bonsai itu Rai? Bontok seksi aduhai. Wow. Iya nyi Yang- melenan gigis. Apanya bedanya? ABCD Apa tuh? atas bawah cara dream. Ngawagen nyi cara derim. Aduh. Doleh nak ibunya Rai Kengken. potongnya. Ini tuh digegnya. Oh. Jegeg saja nak lo sih jegeg gonyang jegeg ya. Cara nyaman yangnya. Nyen. Pidi molesti. Dulu adulo Lelah, ya, Ci. adulo. Ini orang cara Timur Leste. Iya, orang cantik. Masebang ibanya luang Ya, kan. Timur Leste itu kengken orang Kengken. kaya itu
Itu penambangan emas ngawah geni. Oh. Jangan ada orang Timor Leste itu jelek. Oh, Bumi Suge maksudnya Bumi gitu. Suge. Toleh nak penampilnya ibu tuh. Kamen songket. Songket sepak Jepang. Yang bidan bajang-bajangnya yang kepuro. Ini di bandirang. Yang kepuro bajang-bajangnya makaman songket. Oh, nyang makaman songket. Makebaya Prancis. Lengan panjang. Jani len. Menjani geng-geng. Tuh cara ibu digedor. Doleh sandalnya. Geng-geng. Sandal wedges. Sandal wedges? Kaman. Kamane? Sepak Jepang. Namanya kaman sepak Jepang. Sing. Mas sepak panen nasi bak. Oh gitu, mandan sepak Jepang itu. Lengannya namanya. Geng-geng. Kain baju rang-rang. Oh, kain baju namanya kain baju rang-rang. Sing. Ke lengan lagi namanya. Oh gitu. Bidang bajang-bajangnya di ini di bandiran. Nekat di ajang pelinggih ngunggahan canang. Ngaturan nak canang. gitu mulai aku Canang ini sesingnya canang ini. Canang gede. Oh gitu. Sarin ini kuda namanya. Kuda. Siu. Bidang. Menyanjani Oh, geng-geng. jadi len perubahan zaman. Tampil necis. Ibu-ibu carjani bajang-bajang carjani. Makaman sepak Jepang. Kain rang-rang. Sandal wedges. Singnuh ngonahil sandal wedges. Oh gitu zamannya jadi gitu. Nekat diajang pelinggih, nekat diajang pura. Ngaturan canang. Ngaturan canang. Ngunggahan canang. Bidang. Menyanjani? Yenjani nekat diajang pelinggih, nekat paling simalu we. Teklat-teklik. Mun-ngudiang lantas. Timpoh paling simalu we. Maapi. Cus, nyampe pura. Status Oh, status jadi unggahan gitu. Saja patus serenyi busan merekat dini ngat. Ngawang-ngawang gini. Maapi mah foto nyijak tunangi Pan Riko busan be. Hello. Sing Pan Riko tenang cang dini. Neken. Belianga. Neken belianga rai. Tuh, ane masih dekap tuh. Ane mah sumpal. Kamu tunangan cang di kampus? Gigene ginsul. Belianga. Gigene ginsul. Songgetna sujana. Belianga. Pipin sujana. Saya ingat tunisun megandeng ke sanur. Neka tunang beli dini. Oh, saya ada pedang luwung. Yes, itu narai. Jag luwung kejengat-kejengit itu negak dori. Man, kan ingatan. Tuh apa tunang jadi kampung. Dondo bangga, yang sing rai. Meneken. Yang ngalih berondong. Kengket. Rugi nyi. Adi rugi. Ngajak berondong. Paling agak nyajak ke pantai. Nekan di pantai beliang benyi itu. Ini apa dan itu? Apa? Jagung bakar, batang besek sing gigi badang payu yang sing bapak negak di kursi ini pilih yang raya. Aduh bagus nih. Gede kompeknya saja. Kompeknya gede. Oh lengannya gede. Ohnya gede. Apa buen? Pasti gede. Apa? Maksudnya apa tuh? Sandal maksudnya. Oh sandalnya. Benar-benar naga. Di bawah sofa. Ai. Taruh dompetnya sama. Ya merikil sayang. Aduh, tepuk tangan dong, semedang tiang teng banderan. Aduh, di joman ngalih saya. Di joman kene ngalih bagus saya. nih Rai. Jaja. Jaja satu jaja Asik. tiang budoh dakin beli goyang beli milunan goyang beli pangsing di dian tiang nah buang jaja satu jaja uli tiang budoh dakin beli ngudiang tumen tiang buko kene tiang budoh dakin minak mani ngai tiang kena pelet Comai Ijo mengunyi tuh. Rai bapak-bapak ibu-ibu niki wenten di bandiran Ngeleng pada apa-apa. sing Tanggung jawab nih sing
Kengken sampunan nangis sayang. Ini sama tante. Bendan man ngalis saya, paling panaknya di sini ramang itu. Panaknya kan bapaknya. Ya bang sandal jika kurang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sana muat api kamera, tolong foto tiang jebol. Tiang jagi prawedding. Deswood prawedding pak. Gitu angon ngulah balang sangi. Asli aja bapaknya di sisi sirup. Oke, tuh Rabi ke pura pak? Di Badung. Ah yes, oh yes. Deh Badung, kita sama-sama Badung loh pak. Badung mana sih pak? Kapal pesiar. Badung kapal pesiar maksudnya? Maksudnya kengken. Dia kapal, Badung kapal. Oh dekat berarti sama tiang-tiang juga di Mengui pak. Dekat Taman Ayun itu loh. Aduh. Amin. Adi cek bisi gerapa grepe gitu adi. Aduh sengkalorai. Kengken. Ada gisian bapaknya. Kengken. Ada belimbing metana. Aduh ampunan pak, malam pertama ya Niki juang pak ya. Malam pertama mau palu kadek pak. Adi mah palu. Awak patung kalau mau kadek ben bisi. Nah, ya ceng kadek. Yen sat yang marot kadang coba coba sing sadar nyi. Oh, yen yang sing ini ketawanya. Kengken. Agat bapaknya yang nyuang tiang. Adi agak. Sing perlu beli pempes. Adi gitu. Kan yang sing manu. Jagat bumbung seling kayu, jagat bumbung beling kayu. Jagat saya. Ayo, Adi Adi cek bengong, Pak. Sang, Adi. Kang ugal itu dingin ya. Ayo pak. Igelnya cara layangan pegat gitu. Ayo beliangga, sini beliangga. Baik beli. Dembet yang atau ayam naik jojo uli bumin dia are banyak jaga beliangga. Ayo beli. Dengan jadi kebiasaan ini. Aduh. Asik, hai, nyen jangan hancur nenek. Aduh, wetan malah niki arsan ibeng. Oden buat rumah tunggu di luar dong. Begini Abi, adi cek ada gepe tadi. Ayo naik sini. Pak, penting mau bara. Adi ngawang-ngawang sendawanya. Kengkeng. Suruh ngajak bakal dong. Mulai Pak Bersalah. Yuk Bapak. Begini. Sekarang kalau kita jalan sini. Nah Bapak. Yuk bentar. Tepuk tangan lagi satu, kecalangnya tampil. Oh, mesti ngejang sandal nanti. Lemur rai. Ya, marah aja.
Benten malih. Benten malih niki kayu niki. Oh, tuh. Pergi naik. Ini marah semua turun kencang nih. Asik. Oh, tuh. Oh, Rai. Cik mangse tetap. Aduh, cangseng pani. Oh, nih dong. Sijnya perahu aja. Misi gaya gitu, bro. Saja, bro. Benten malah nih, pergi aja. Pangkan makalnya beli jebol. Uli tuni nake maju harus tahu enggak? Tuh, gede. Yang milit. Aduh, saja. Lah sentimen pribadi. Oh, ini sing medalen padahal sing suwun tau. Pak. Jek. Kene Rai. Anyar malu nasi jero mangku pang dhuwur Rai. Kelingian Bang malu betolak. Aduh, cecek jam pokok aja kok. Oh, ini arakin Rai. Nah, kayaknya sebenarnya bapak ini lah. Oh, kenalan. Maksud Pak Kengken. Nakal melayang kaman nih dong Pak ada. Apa tangan nomor untuk pengibeng dia? Aduh, luar biasa. Saja semangat. Jangan ngalir saya. Saja lo. Tumben ngayah de bantiran semangat Rai. Luar biasa tuh pengibeng nasi duri ibu santet tonanya. Kesiap cang benang. Kaden cang duwe dini mah. Aduh. Dong jeng duwe orangnya deh. Nah, bapak, lu mau hijau bapak. Nak busan make bek ngalih pengibeng mengkap. Bos-bos bagian budok jadi besuut marah besuut. Sajan maderai dang pirangnya. Namun Kengken lo. Bawas nira rengu jani. Nah lautang lo. Wah sajan Rai. Kengken sesotan ide dadina baja. Kengken patut nih raga dini dari sisio jani sing gitu. Suut moto grada grudung. Kengken ide anak lingsir jadi dia ngorene pang pedagang. Nah saja ragaan menpar sing kasep lan tangkelan ide jani sing gitu. Nah jalan-jalan agak gancangan pejalan di dan berenang jalan pipi jua menamnya. Nah belang kali teman lo. Singgih ratu yang guru durus medalangan palungo cokor yang guru tuane titiang sareng kali sampun sayang yang ratu. Ini pemedal nekian kan medal nih. Omri periso wenganing pura
Rosilu ya. Ayo lurus-lurus yang lurus. Sangrang sukunang rajo pusana Hawa-hawa gini. Waduh, nanak ingan iko kang kadiang punapa. Ri pamijilan Posiro ki balian. Adang Dewa Ratu Guru, ango bang objek titit yang nganten buat pemedal pelungguh Ratu. Yo namet mari kanang sedenganing segaro kang kadiang punapa. Ali yang saya di tengahin segaro Jani. Yen tengah sekarang, nih kamang apa nih bilang? Oh misi gitu bro. Sing misi gitu. Ayo itu penjul cerak. Nenten mantak yang mabanjul Ratu, yang rerah di tiang ring segara, sekadisang yang biru nih pelungguh Ratu. Kadisang yang siap, Sang yang biru nih. sang yang baru nu. Ya Ratu. Sayuati bunika Ratu. Ang. Aduh dong ango bang objek titit yang nganten Ratu. Ayo kita muji-muji. Ah nenten purun tiang mabinyul pelungguh Ratu. Udah cerakon. Ayo jadi yang Ratu. Ya namet paling danang 100 patu kang kadiang berapa? Yang rarahang tiang saya driko ring catur sepatu. Walu ya sekadi sang yang catur muka. Pelemahan rengangan palunggo cokori Ratu. Kang kadiang punapa? Sang yang catur muka. Sang yang catur muka. Ayo Patu. Dari wawo sangrang sukunang raja sarum mawi pamu mawi caksana. Sayuati kabinawo pisan bunika Ratu. Lah kena kawin ke praja ucap ya. Ayo yang wata seiring Ratu. Samian radap sirap buta kali sing gitu loh. Nenten purun liya pungguh Ratu. Apan sira ngulon anglarakan kunang wedo mantro pudo aksara mantro. Anggih sayuwati Patu Ratu. Raso aksara genlari. Sampun api niki. Iko kegelarang sane ngawinan samian subakti dan gentang. Nggih patut Gusti Ratu. Lah kena kawin king. Anggih diurus yang seiring Ratu.
Ayo alon-alon ratu. Ratu kakak dia apa? Nak maro yang melajah dong sap mirip wajah. Oh, dong kenten nak wawu belajar kenten. Kengken persiapan awai pangkati wong. Oh kenten Oh, kenten, nggih, nggih. saya Sampun sampun becik becik punika ratu. Pang sido ngaturang ayah. Sayuwati. Giring hidup menaro sesunan apa persui. Angge sayuwati padu. Ala titiang sampun sarang nyarang boleh ngatur naya kan kenten. Nah, oh anak ingan kau. Sing Angge dia. Hari geles siro humatur mari kanang siro. Anak kita iko Durus-durus. Medale palunggo cokori ratu ring rainane makin. Mina buentan del pawacana sane jaji ke bawasang ring tiang sarang kale. Aye durus-durus ratu. Terus teh bawa cana. Ya, enak mingat akena kunang siwo gitu. Lagi sampun api punika ratu. Apa nak kenang adol mari kanang tengahing pasar. Oh, kekinan tadi dagang, jadi itu di pedagang, di pekana lo. Di pasar tahu Belayu jadi sakit dorai. Wah, mau bener. Nah, di itu medagang di pasar tahu Belayu. Angge padu. Yang sampun sayaga punika ratu. Apa nasi hiro pataru mas melanting mengaturakan kunang pasuican itu. Oh, pesuecan ratu mas melanting. Oh, saja tuh. Angge dikeduh. Akueh porano, akueh mardo, patuna gitu. Patut jening kayu bakti. Gitu pataru. Lama kaning sido nemoning sido rahayu. Di jening medagang ngajak kedua itu di tengahing pekan. Gitu. Sige ratu. Nah, kau yang jening ngajak kedua ngelin-ngelin. Angge. Aku lakatmu ke tengahing tarik malu kaling-kaling padi. Angge durus-durus Sing punika itu ratu. apa kalangon jening medagang nasi. Ingge sayuwati mangkin pas sampun meneh. Keling itu medagang nasi. Ningah dulu, jadi melang-melang iraga kamu mendagang aja ada dua. Angge padu. Angge Yuan mangkanelah enak apan pajak puspas karo di pati. pangsing ngantang ai ke dulu. Oh, Lumade. Angge durus ratu. Tuh lampah mudun dino. Angge sidang saya ratu dang dewa. Maring tengahing pasar akueh kunang Sayuwati yang ratu. pekannya. Iyu ada Ini rame nih di saja dulu. yang jening medagang melang-lang. Kengken patut di tengahing pekan, liu aja anak medagang, pangsing saling serobot, pangsing saling kemalunin, pangsing lah hanya masuk ragawiri. Pangsing ada neng lamit. Saja kengkian swadharma ada Angge dagang angge gitu. ratu. Ah, utamanya nih yang dagang wenang alih hanya madan bakti. Angge padu
sing nyadep belih neraga ngalih pati. Do mawinan nalaning marsa. Aduh dewanani menahang ani iraku ngalih pati. Age saya wakti Ah, jening nih jalan-jalan mau dagang kamu ke tengahing kan sarano nu buatang makinya jemak malu dagang. Oh, lu Age mulia, di mulia. Australia. jorotong Jalan lain menadap Jalan. Sayu Rayo Tuanan ida sing amat liang manah di tiang sekati mangket Nabi mawinan asa punika sesukat miring dane Ki Pendesa Gumya Indi di jagat mengui sepenganegan ide jagat preside Hanemadan Sutrepti Nabi mawinan asa punika duaning sani muaste aste keeswarian punika sampun mangka ring ragan itu punika teh mawinan jagati banyak ide sami pada sepuluh
dan wenten ani badan tempal haring secara oning pengenikan itu. Soani mawaste dari hidup karana luwiripun sanika pertama haring pariangan. Oh, sing adi jelek mundak sami wandah karyan itu daler haring pawongan jagati setinut ani madan awik sedate kemargi yang oleh kita nawang awik ini dia mutakon dane sarang sami nawang awik hah uning awik apa madan awik oh aturan ani dari lungsur tuh mana awik wih adik kedek takut nawang awik aturan apa dong ini alit nih ini awik kan waduh di waradu adut ini marah 100 oh ani madan awik aturan apa? Aturan keramu ngengkeng keramu nah sejerone ngirake hidup di tengah masyarakat patut gamel becikang ani madan awik doaning awik punika sepasiku ini raga ngelah pemimpin di desa patut ngamal becikang awik punika memekas awik punika saat maka dasar angon di raga ngemargiang tade titi sekali mangkin punika wenten ampure ngopi demen sampun wedang ampun weh sampun pikudan iki sampun sampun mekten duh dewa ratu mugi semodon didiang sarang sami riki Sudah wenten kiak niki. Alit kiak. Push up. Push up. Push up. Iki. Ini teh ngalah nyamuk. Dut. Kali jangan nih kau nih ngades. Dut. Ang jangan nih. Jadi dut. Ya lu jangan makiken makedap nih. Aduh. Ya sekitar. Hei mi dia ratu ning lah. Dua si saja dan pada ruwi pide tu. Sing ada patuh kumini. Ada rajin, ada malas. Pas iraga rajin ngelah hati malas. Dut. Wah nak campur suduhian sih. Jadi dut. Nena lu beli. Ngalin. Kupetang nih lut. Nana, gamelan lalu. Jangan bersu. Oh. Aduh, salah. Ini Adi. Bagus. Adi lemuh. Malah ada ayam dia di geladi.
emosi gitu. Kayak nasi be emosi pedidina. Mani saya masa sari pedidi sing lan. Hah? Sesarene jamploknya beli gitu. Sajan gini. Wakinane Wanginane nu papat. Ada bergiting giling kita. Dan adeng-adeng. Bos makhluk gadi saya. Dadi sekesanti. apa suseduri kene. Adi cara motor si musirim. Hah? Ngegas yang saya. Mangkeken ana. Ah keto. Tutur bisa memelani jumun kene jumun. Bawetang sing Jumun? gendeng kok ben beli. Ya sing mau gendeng kok ben cang. Adi kisi gitu. Ngaden cang kene ini keliling-keliling apa dana kalangan banding yang cang keliling ini ten Banjar beli. Maksudnya kan? Ngancang berdua kene subuh beli. Oh gua kedua. Ah. Adi sing loyong sih. Hah? Adi ngeliling-ngeliling gitu apa maksudnya? Tejil. Tejil. Aduh. Nyeni. Sekarang bo jam roras. Oh jam roras. Panitia bo mecik-mecik jam. Oh gitu. Nah. Bersuara go. Iya, adi mau rago-rago cai. Iya, menyeni. Jadi ngomong nih cai junjung cai ne. Junjung. Ijungjung nih. Adi i junjung sesuon cai ne sesuon cai ne. Sesuon. Ada sing sesuon. Yen kene untuk akal potong gelah honor cai e. Oh, potong takut yang dulu. Wih. Medal. Nyeni. Aduh, sing ada len ki bendesa gumiang. Ki bendeso. Sesuon. Siaga dah jil. Mawi dah ada dia. Lontek payung pagun pang siaga tekonya. Ige. Pang maciri gelah medah. Atur banyak gelah konya. Ah, sampun ratu. Kakakung cepat yang ratu. Iya. Sampun pepet guna ngecadang nang kilang Subetite penangkilan beli kalawan tiang. Oh gitu. Nah terus lanturan. Nggih terus ratu terus. sang pujangga ngerase Minat sangkaning pasrejane ratu ngarti jagat banyak punika kasep punika. wang tanda dia mentria Asa punika dalar. Dana mantri bahu dana ini sami kocak. Pada sedino udah. Sing ngamen padu kau bawa desa Naka cerita dana mangken lo. Kayun musa sanjang. Nodianen tuh. Desa udah penjajahan di sana mangkin. Hajir di tiang ratu. semangat Semangat. ya dia stun dingin semangat Semangat. Mas Surya Ah. bang sing kalah dengan pemuda udah tuning orang Mas Surya Hajir Tiang ratu di tiang. cedani nulun Aduh. Wih, dan wenten saniwang. Wih, aduh. yen rerehang ring selating segara kadipun apa tuante Di selat segaro. benar Liwat segaro di Jawor kene. Banyuwangi? Hah? Banyuwangi? Malang.
Adiko Malang. Nggih niku mun Jauh saja cai de. ya. Ring tengahing segara kadipun apa tuan de. Oh, selat segaro, selat orang atu. Yang bingung di mana niki? Tengahing segara. Tengahing segaro, karo kapal atu. Iya. Adi ijo ado ki bendesa cara kapal. De. Cara apa gelah? Cara dewanya ada di sana orang. Ah, dewa baru. Ah, gitu. Kali power. Baru atu. Bawa atu. Woi, Dajil, Iya, titiang. bangun. Iya. Dah bangun. oh iya tuh, iya. Giring gelah masalah kengken gelah kedo caya aja dah dua. Iya. Iya. Aya ge di. Kalau dengan Mabusano. Nangkuri. Waduh. tangguan. Bimanin gurih. Mawi bawa Wah, lu boy ratu yakin mau bawa dekati. Nayukin lo ada di luar Ngaji. Aduh. Tempor biar adut. Ngangsah di angsah. Aduh. Dewa adut, dewa adut. Wah, ngelak. Di Indonesia uring-uringan kan. Kondornya cenik gitu. Dajil, Tiang, ratu di tiang. adi uring-uring orang cilah. Ratu kentang kipat yang syarat surut. Aling, Domadan ngangsal do. Nenek kengken punto nih. Jujur tiangnya kumat. Oh ya asam murad nih. Samurah. Aduh. Memeh. Kangin kau bin kangin tiang aduh. Kini deh panjang pedampiak lek ngeragogis. Oh, Siap. onyang mantena sekota buh. Penonton VVIP ada. Iya, Kelas betul. eksekutif ekonomi ada. Iya, adut. Sakiwalo meli kukur aji lelimo Artinya itu. ngelah dugalan ke Belanda. Tiang lacur dari Progino diangen sing mantena nih. Atap langit aduh. Nah, Riki, sapu Riki ratu. Kengken, Anak wiseso berdera. mau wiseso Menak sami. mena engken. Adu kan. Nih adu, Niku tena tugal. ye, Iki tetaring tugal. ye, Niki sing jekit. tugal kan tuh. Sing kedo, Amat sode. nih bo bersyukur ada nih. Penyemuh gabah nih, bisa genit benjak. Ngaten. Kang Yang ratu Kang Yang. Tapi pun iki Ceraka kale Iya, tiang aduh. Suada paman maga konjaka Suruh cai muka wonyakan do cekenangi benci do. amin. Menangkin tapi Suka nilo ne kalintang sedang pitayun itu mangke pun abi ngawin tenang arti kayu di ratu desa. Ria jagat mengui nados pendesa Oh, di jagat mengui do dari Indonesia. Oh, apa ada di ngembang banyak sih. Oh, gitu betul. Iya, Pak. Sami panjang subakti Oh, sing ada pada tempat. Sami panjang idane subakti ngalap kasoring. Bu padani deh. dan hanawani mareng ingsoa Oh, sing ada len dudone pengucuk nih wantare ngangan itu. Oh, Jangan dimakan urang wadah panjang. oh sing ada dimpal itu. Ya di ratu darwenten urang dari ratu. Tajil Iti tiang. risedak gelah nyengcengan jagat menguit dados pendesa ki kumbiang Iya. Nggih, padut.
Liang sing kodak liang manah gelah ne buku jani sing gitu. Inggih. Napi mawinan apa ning ranah. Napi mawon. Mampan sami panjak gelah pekedek pekenyung. Nggih, adat. Inggih. Sakemaon. Hojil. Nggih. Gelah mireng ordi, ordo, Nggih. riapan ring tengahing pasar agung ada anak ngadol luwene manusa. Minta nak ngadep pe jelemo nang ndak atuh. Ada anak ngadap pe jelema. Geng-geng jaduk. Nah, jadi pangsing mireng ordo gen segitu. Hojil, Ditiang. dut uri lampah ing ulun masa selah mari kanang pasar agung. Inggih. Muktiang saja posing. Inggih dulu sangat tuh ya sampun niku wacanan padung ragu. Ganjangan kebajalan dan rerena. Jaka Ditiang. Aduh. saja ramio mari kanang pasar aku. Inggih. Aduh. Di tengah pasar beli jelemo no ya. Ada kulok den. Berpekan biasa ku. Lemo den. Saja. Nah, lanturan. Bagus nih. Aduh, Ajil. kumis nih, Bin. Ya aduh. Mirip nih ketua pasar agung. Cara nabi potongan itu ini aduh. Aduh. Aduh, tumen kene nopo kene anak aeng-aeng. Sing saged tumen mantukan rak jadi. Ceklek-klek wake anggo masri pasar jadi. Ini ya. Ning urusan dagang. Ning. Ning ngepok Udah kutang apa nah jero? Itu kali kepekan. Ini cekek nih kutang dulu. Bisa kabur. Menying ngelapis. Nih panak sakit gede sudah kodok kan. Ini, Mbak, anak milenial lah. Makene make topi pese ngabo. Wah seni, wah konen pajang ngoyo. Salah asuhan ya tuh. Kebarang. Salah asuhan. Salah asuhan. Memang tugas berat ngatur beken yani. Ngatur pasar, ngatur dagang tuh berat kati tugas mimi itu. Dia barang Ji kebekan. sampun kepala pasar. Kepala pasar nih ki. Iya, iki ampun. Kepala pasar. Bani jak kepala pasar. Sing bani. Sing bani. Kepala pasar. Wah, anak ngidan sing ngudgot kepala pasar iki kene bekeliling kota. Ini ngidang ugut itu cetuk cenik duo. Pawai. Nih raganya ada di sini nih mau belanja apa mau dagang. Apa ganda? Aduh, niki kepala pasar kayak bulan ada nih. Kayak bulan. Pungut lantang. Iya. Aja jak ke serpen raganya nyen. Mone luang potongan dia ijo ngale saya be. Wes aja sing man. Nang pakon penonton man ngale saya cara anak kene-kene. Sing mana langka anak manusia planet. Apa tahu ah? Ini sekan pedagang apa mau belanja? Nggih. Kenapa aduh? Tiang jagi medumasan jero tiang jagi medumasan. Menring dijo di tiang patut medumas niki ten wentan singa tiang dagang niki. Padahal nih aduh nak mau belanja lengah-lengahan teko. Tiga tiang ngedumasan gitu apa? Saya ngedi Ganjangan penjalani dan rerena. Mirip dan dagang sane raut. Nabi kira waduh. Pedagang nih pedagang. Iya, tiang Apa pedagang. kadang apa? Iki dia ngadol nasi nih Kak Jero. Nasi bas akar nih. Aing lomba tuh. Aduh, meluk cung gigit dia mangwang nih dagang sakit gede. Adik kasar kene medot. Kepala pasar, Mantri pasar nih. Oh. Nih apa? Apa? Tadi tunis sosis sabur aku nih. Oh, sosis tiana sampun liket gitu. Pun mencelap di Kali lemari. kengken ngasih loman tunis sosis sabur dan ini roti kembung. Ah, niki roti kembung ya. Ini kepala pasar mau belanja apa ingin ngompak nih. Yes aja. Tadi lengah-lengahan wak ngatur dagang lek mau belanja. Adi yuyut adi. Medagang masih medagang. Ini panas
Panak apa beli kalau belanja? Ini panak sakit gede sing lapis duduk kok Eh. kenop tak kayak beli nah. Lain. Adi kasar kene dia. Ini Sing dadi nak kasar-kasar gitu. Yo kasar. Dia sakit gede. Ini pasti makan tak kayak gitu. Oh. Dajil, Ya, aduh. Pedagang. kene kelis tua Iwan jero dagang Sajo jegek-jegek Adi kadang. dagang aja nih rayu. Jabe nepok dagang jegek-jegek kene. Jegek-jegek saja dagangan di pasar Cau Blayu. Bangkiang rengkia. Jen orang tuh bangkiang rengkia. Acekel gunda mangsap. Yeh, nyungsap dah dene. Yen kene udah Ilaman dagang. mau belanja kumuang. Adi misi ngerayu. Di dagang ngepatuh nak jenis seledak seledet. Hubungannya. Kepala pasar sing nawang ugar-ugar nih. Ini kepala pasar atur. Bos saya nih, bos saya. Atur nih bos. Nih. Bos geret-geretan nih. Campur. Dom iya kan jane mau belanja nih dagangan liu. Jek Apa bang sih ada mau belanja? Aja. Pasar kar ngamah nasi. Yeh, Sangat lah. Oh nasi. Kengken kepala pasar. Ada sih Lain di kepala pasar ke kini. sabar demun buk sabar. Buk. Mau belanja nya ingatan mainnya nya. Ini dukungnya ya Kepala kekalit pasar nih. Ngoyon ini. Nak mau belanja. nak mau Terus dagang, begini, aduh. bukan di suung. Kepala pasarnya jadi bikul. Aduh, iya miyok kengken. Nana kumang mie kan. Badi anak kesempet langet tuh. Kumang mie kan. Buang ngamah apa menepang ibu nih. Laris. Menang demun menang. Dajil. Mampan kene kelis tua Iwan jero dagang segitu. Sekonden mau belanja rayu adan. Rayu. beli. Ya, aku itu jadi pesuangan ngerayu. Bisa kakek ngerayu, bodoh aja dari Indo mujahin. Remane semakam Jil, Itu ya. nang tegaran. Lawan depan. Tumas tuh dare, tumas tuh dare. Ai dagangnya rai. Saju akti jero sane ngadol niki. Ayo akti. Oh, cek dijamin niki rasane. Niki sate bantir niki. Sampai banting. Kalau kita mau belanja ingatan mainnya nya. Pasti Pak. Kau lah jemaah-jemaah. Anjengane. Aduh, begini dia. Dia. Dikadul, tidur sang apa tadi? Sing ada len nih kira tuh. Yakti ulam bau ini adol nih. Ulam jelas mau. Dan di ulam bau ini. Dan ulam bawi niki. Kan? Jero. Mira pencari Jero dagang. jalannya mau belanja sing apa pipis. Ngawang-ngawang orang beje lemah. Ih saja. Len asal. Nyiriang oleh tuni boleh kica apa nih kan berdagang nih nak mau belanja gerit. Jadi sate celeng sate jelemu. Men sing kenuan mau belanja nelek cuma. Nak saja Adi dong. kepekan ngaduk satakan nih. Besekan nih beje lemo nih. Sekan rasa Uri aroma, uri aroma niki. Jelemu niki atuh. Uli. Jero dagang. Kengken. Rawesti bobak begitu. Nyai. Kengken lu. dagang. Sing ada len nyai udah mau ngobat nyai. Dong cek ngawang-ngawang jero-jero nih aja onyang orang beje lemah. Dong bos nyata-nyata nih beje leng. Itu di orangnya kalau nih bukti nih cang besar masuk bisa Mirip nih mau belanja sing apa pipis ya kene. Riapan carakanku subuh muk. Kengken dong. Nih beje lemo nih kado. Dan ngalus wakil matap mai yo. Dan kene mulai tingkah saya ini. Yang kene teh cai mau tingkah ini. Dan sing medaya wakil menon wakil mai mulai kene pikas saya ini ah. Nah, megarangan pindang di pekan Kumang mie kan kumang. Rahayu wakil ngadep nasi. Ulang ibat sama batik. Dos semua iba wakil ngadep ke jelmo. Mirip cai Pipis. sing apa pipis. Ibu tolong yang ngaji. Gue ngaji rai. Weh, Warengo. Oh, Ji. Dia dulu dino ya. jero dagang sing Anak-anak ada kali len. pun anaknya cekop pakan. Iya, Sana nanti naik kalian, belanja nih. Oh, niki. Dagang kuniki. Nih, aku masih pasarnya pedagang pasar. Nih, dagang ugal-ugalan nih. Ada. Dong nih mah panas Dia niki ngaku balian cerak
Pangawe musa asik mari kanang jagat mengui. Ani bahkan sasa perano. Oh niki Wenten maniso. Kali jagati. Ngawak-ngawak ngopi suno orang yang sarang balik niki ngadol bejelemo. Yang kesembuhan ngadol bejelmo aji. Sarang niki uang sekarang telu niki. Rahmatia. Jani betanang galak babana jani macam-macam dagang orang ada bejelemo. Ini masih apa bingung Kalian batur gitu. Monto wake nunung. Ibo mokak. Uli jagat mengudong nu nyenak dini. Ngadol bejelemo anak. Aji, mangken aji mukotan Riki. Pancan tiang tadi nalo, bajang pangsem tiang. Milonan mesiat Riki. Aku mantu Kan ada apa kurang? Agak-agak jangan ke jalan. Deh, boleh batur? Dol Luhur jeraku lah mantuku. Cai batur. Oh, Riapan tak itu aniba kan sasa prano mari kanang jagatmu. sing je ada len wadah cai yang ranang. Sinang kaunan jagat memu ini. Yen sakti tepuk tak itu powiro lan centokan ku bisa sanda. Nah yang saja Itu pendeso kumiar punya. Cai bener sebelumnya. Siro kebalian batur tan mundur atapak. Nyin kaden si balian batur. Balian batur si bakal mikiri geng-geng kena iya bener sebelumnya. Siro kebalian batur warusan nunggalakan kunang dasar taruh. Haringkan kunang menadi panjang taruh menadi dia taruh menadi ruo benedo. Ini sing adalah nih. Surahan siro sangyang tunggal. Ngemarki Apa. Kibalian batur. Riapan kibalian batur angelarakan darmo weci mari kanang jagat. Wenang tak itu padam. doa nih cai. Balian batur cai yang ngeranang. Cai yang masuah sasa merana. Nyakitin jagat ini mati jaga cai. Yo lebihan munyi. Lan yang sajo tak kita sakti. Lan mencetok Tuh so. jadi Itu kesatria gitu. Apaan gitu mari koso uang pawesri. apa buin cai mulut sing sesana ning ci bedadi beneso. Apa karena sewile ci mari koso putere ni dor saya. Apa ada nih ini balian batur gitu. Balian batur. balian batur cai. Dua congkot tak itu. Yang bercai dua nu macam cengeng dah. Lan jadi sambungan kancot dan centokan ku bisa sanda. Nas, dah menjadi cai. Among to kau sesan ci mobani dengka. Kondean. Marah ngepur dah. Ngepur. Anak muda keramanya kalah halu. Apaan gitu hus anglakon pisunok kira ki balian batur. Ngapaan cai Dari manin siro kau sesan ki balian batur. Tontonaken. Nah, Balian batur. Mamurti Mamurti mana dia apa tak itu. Lan centokan ku bisa sanda. Ayah saja saya sakti. Ngulun tan amundur sapat apa? Oh, ini mahan diri saya akan mundur atau apa sih yang akan kiri? Balian batur ngatulakan kemah di siro kuasa. Wong minta cih. Apaan ano wong pangawe. Iya. Sajo kibalian batur mamurti. Jangan di pesuang, kau jadi ini. Kalian badan, yang ngalin pesuang.